پادکست خوابونه گوهتر دکن لسر پلتفورمین سپوتیفای، سپیکر، یوتیوب و ساوندکلاود دکارم مبشوپینن. گودار پادکست خوابونه از زینال بلوت به برنامه یکتنم پیش بریونه دوی برنامه خوده امی کنکوژیا روبوس که بنرخینن به سیاست مدار فرحت انجوره وکای هون زانن دسر کنکوژیا روبوس که ر 10 سال در باس بود 28 کانون 2011 دش عالیه بالافرین شرع دولت ترک و لگند روبوس که یقلبان شرنخه 34 ولاتین کو بازرگانیا سرسینور دکرن ده انجام ایرشا بمبارانا بالافرین ارتشا ترک و هاتن قتل کرن. دوسیا دیازده حزیران 2013 ده جعالیه سردوزگری کماره یه آمده بریارا اف نپیورامه هاتایین. پشتیوی بریاره دوسیا چو سردوزگریا لشکری یا فرمانداریا گشتیا ارتشا ترک لی دوزگریا لشکری جی ده هفته چلای 2014 ده گود ده بیاره ده تو قصورا تسکه تونه یعنی تو قصورا ارتشاوان تونه و بریاره نشوپاندنه دا سروه که پارێزەران ئیترازی vê yekê kir û dosya birin dadgeha bilind lê dadgeha bilind jî ser lêdana dosyayê red kir. Piştî vê redkirina dadgeha bilind malbat û parêzeran di 23 tebaqa 2016 de serî li dadgeha mafê mirovan a Ewropayê dan lê dememeyê jî di hevdê gulana 2018 de bi hinceta belgekê min dosya red kir niha em ê aqubeta vê rêveçûna hiqûqî û geşidanên ku qewmî ye bi siyasetmedar Ferhat Encûr em ê biaxivin nîqaş bikin. Birêz Encûr 10 sal di ser komkujiya Roboskê re derbas bû di vê 10 salan de çi geşidan çêbû em dikarin ji we guhdar bikin. بله سلام و رج خواراجی بله سر کمپوژی روبوس که ده 10 سال در باز ده ام بیشین کتشته که ام دست خواه خسته بواوی چو گشتدان چه نبون لحیل حقوق دا ام هجل جه خوانه هجل بریا 10 سالانه وکی ام چاه کم چون مسردان دوزگرده هم هجل بدرینه لبله هیله کی دا گله کی گشتدان دیتری چی بون ام چاه بیشین işte malbat hatın darızandın hatın girtin hatın binçef kirin em gelik jara çun parlamentoya da men nerine xwe gotine xwe hisse xwe meynatın zaman lehela erini da jibo ku kujerin roboski betin diyar kirin am betin darızandın tişteki ne kavmi tişteki çene bu ve hela da çu yaşadan tuneye libeli hela bejimte malbatın hatın darızandın hatın binçef kirin girtin bejimte dahan ceza hatın birin u کسی که اف کنکوژی پکیناتنه بجیم تا بریارا کو و کنکوژی دانه او هیچ الجه خونه او هیچ دستلات دارن هیچ کنکوژی دیتری پکتینن بوی آوای یعنی هلا بجیم تشتی کو هاتنه قوماندن اون نوان 10 ساله دا بروف کارتن بگله که مینکاجی دیار بکتن بله دوزگریه لشکریه فرمانداریه گشتیه ارتشا ترک ده هفته چله 2014 ده گوت ده بیاره ده تو قصورا تسکه تونه یعنی تو قصورا ارتشا ترک تونه و بریاره نشوپاندنا دوسای دا بود عالی حقوقی ده چه ifade دکل گوری و؟ بله دوزگر لشکری در حق دوزا روبوسکی دا نشوپاندن دا بگمان 28 قانون 2011 دما که هات اف کنکوژی پیکینا هیوی مجی zaten tüne bun çünkü kesi ku اف کنکوژی پیکینا tüne بخوا bun pişti hafta ki em duçun ser dozgerin bejimta qalabaya ulu deremeda ve dereda disa hatın lepersin malbatin roboski hatın vekirin ne editleri bir kesi ki ev kompoje pekinatına ev xistin işte bin lepersinada jboveji pişti sala kuni vdi dozgerin bejimta leşkeri destiner ser doza roboski ve hele da bir yere ki bivyavayda ama em dama kam dubare xadine balafir yekine balafir leşkeran بريار كي دوا سرك لشكري وان دايان بيجنتا كي
ve hele da ne در حق دوزا روبوسکی دا نشوپانده دیسا لشکر بخواده یعنی کجره بخوانه وان اف کشتن اف کم کجه پکیناتنه یه او tabi بریارا نشوپاندنه بدتن çünkü komkujil berçevi tebah cihanı hatı pekinatın yani balafrin ki velati bun Kiev bریارا کو ve komkujeda ev hemi diyara jiboku bejin işte şaştı xalatici tüneye bir plansazıya ki aslında bu komkujya pek hata pekinandın evji bingi ha xaf ferasata xoş دیروک حیا نها دیروک کردستان بجم حیا کو دیروک کمار حیا نها لسر نه قبول کردن و امها کردن دیگرتن لهمبر گل کرد لهمبر عنیگارا کردا به دهام کنجی به وی بکیناتنه دما کو کجر دبن او مخابن او خو د پاریزن به وی اوی تفدیگرنه پشتی ام ببیجن سرلیدانی وی دادگاه بلندجی کو خاطرت کرن جالی و عالی مالباتان و عالی پرزاران به سریل دممه حتاین د 23 طبقه 2016 ده لی دممه جی د حفظ گلان 2018 ده به هنجتا بلگه کمن اف دوسیا رد کر قالوا اف بلگه کم چبون آنجی دورده کماسی یا کودرکت چه قومی بله دما کو دادگاه لشکری بریارا کو نشوپاندان دا ما وکی مالبات چو سردانا دادگاه بلند yani AYM سردانا وایدا پشتی نزی 2 سالا و درجی بریارا کی hat dayine yani bریارا کی siyasi بی دیسم بجنته راستقینه که حقیقتا کی هولی دا به کس نکاریا و حقیقت به آوایی کی بیناسبی کتنه جبو جی چوا ام و حقیقت وشرین بگرین سردا بگرینه her revas bi kar anîn bêjim çil kesa serdan dadgeha bilind di dosyên heş kesa da hin bêjim te kêmasî hebûn îhtimala herî biçûk em bêjin dosya wan heş kesa red kiribûya yê dîtirê sûdû kesa gerek kabul kiribîne lê mixabin ev nehat kabul kirin bi giştî hat red kirin hêcat işte bêjim te hin kêmasiyê di belga da kêmasî ده هوله دا سو 4 کس جیانا خدانا 19 کس زاروکن جبو کماسیه کی بلگه کی بریاره کی به وی آوی هات داینه ته چا جیانا مرو بپارزی yani eğer ev ne düşmaniyeti bitti ne biriاره ki düşmaniyeti bitti ne biriاره ki siyasi bitti çi biriاره çi prosedür heye bir kevitin no peşa ne darazandına kujerin suhu çarkesa dema kumru bi viawi dest digiretin seri haya bini em bejinte kemasi u xalati u şaşiti heye ev biryare ne biryare ki mroviye ne biryare ki ahlakiye ne biryare ki vicdaniye jibo ve ji viawi biryardan disa malbatin robuski hatin mağdur kirin disa hakikata konkursiya robuski hat veşartin tabii ki masyen parezara je debeki deveko mirov viawi da heceketi viawi mena da biya desl mixabin evji çaba ama biryareki siyasiye em karî wasa pêna sevekine دما کو ام لی دنیرن به هر اوایی یعنی تراژدیک مثلا به هر اوایی بن پیکرنا مافان هي به حقوقیک هي ای باش دوار حقوق ده هویه کو یا عدالت هي یا نا کو کریار بین جزا کرن بین دارزاندن هندی AKP و MHP لسر rêveberiye bitin hin desthilatdar bin hevîme tunun Begoman ev tekoşine yani navetin seklandın ev her awayı bê domandin heviyama tekoşina me heye heviyama ji hêza me heye aslında dema ku ev hêz û ev bêjim te tekoşîn bi awayekî xurt bi awayekî xwedî derketin bi her awayî pêk hat wî demê yê kujer jî em ê kujera bidarizînin ne ku sed salan bêjim te van kompojiya sermeda tînin û bi ferasetekî xêrab ancak bi guhartinekê ancak em dikarîn kompojiyên roboskî
بدن دارزاندن لبله دوی پرگاله دا ام بیجین چار به چار کجرن کمپوژه روبوس که کریار کیر یه بین دارزاندن بیوی هیویه کی تونه لبله پیشروج آمده دما دستلاتدار بتن گوهارتن هنک هیوی هنکو ev kesin ev komkuji pekinatine en azından peşa doze bet vekirini pişti peşa doze hat vekirin wî demî bi tekoşîna xwe bi xwedî derketinê em ê wan kujera bidarizînin. برزنج اف کنکوژی تایبەتی لەسەر ماڵباتان ترامڤایەک چاوا دا ئاواکردن و نهار ڕەوش چاوایە ڕەوشە ماڵباتان چاوایە Belê rastî jî em çawa pênase bikin komkujî dema komkujî pêk hate tevahî her kesê dît hemû cîhanê dît rewşek çawa bû bi çawayî hat pêkandin piştî komkujiyê çi çêbû tabi malbat bi destê xwe tiliyê xwe leşên zarokên xwe kom kirin bi ser pişta hêstira înatin û xistin romoqa traktora da tramvayekî bi vî awayî hat yarkirin şîn mezin bû êşekî mezin bû ev êş ev 10 sal e aslında nehate guhertin belkî hinekî bi vê êşê re jiyankirin heye hatî elmandin heye lêbelê hêş wekî beriya 10 sala wekî komkujî pêk hate bi vî awayî bêjim te ev hemî 2 sal 3 sal e dawat li vî gundî da çêdibit dema pêk hate 7 sala dawat li gunda çênebûn şahî gundî da çênebûn bêjim te bi vî awayî tramvekî bi vî awî serke hêj hin malbat her tim dema ku bîranînên zarokê wan tên ber çavê wan digirîn hêj gelek malbat cilên raşil û xwe dikin hêj hin malbat ew tramvay ku wê rojê jiyan kirine hinekî aqlê xwe hinda kirine rewş bi vî awayî niha em bêjin te tiştekî beriya 10 sala têne hate guhertin zemana deme hate guhertin ji xeynî demê zêdetir tiştek nehate guhertin bi taybetî jî li ser Kurda her tim komkujî pêk tê lê em pir zû em dikarin ji bîr bikin an jî komkujiyeke nû ya beriya xwe dide ji bîrkirin li ser vê rewşê tê çi bibêjin Benê mixabin di dîroka Kurdistanê da bi dehan komkujî pêk hatine her komkujiyekî dîtirê ji di bîrkirin lêbelê divê ku wê hêlê da her tim di bîra mirovî da bitin dema ku tu komkujiyekî ji bîr bikî komkujiyekî dîtirê yê xwe bide rûdandin ji bo wê ji bo ku çi komkujiyê li ser vê anîgariyê li ser li hember gelê Kurd pêk nevêtin divê ku xwedî derketinê da di hêla bilindkirina tekoşînê da mirov hinekî hewdan nav hewdanekê da bitin belê 10 sal ser komkujiya Roboskê de derbas bûye belê komkujiya Roboskê gelekî guherandin jî çêkirine hêla xwedî derketinê da di hêla şopandinê da di hêla tekoşîn bilindkirinê da geşedanên mezin jî hene em karî wasa jî pênase bikin lê mixabin bi hin komkujiyên dîtirê em bêjin komkujiya Roboskê hinek baş da dimînitin hinekî ber ji ber bîrkirinê ve dimînitin divê ku mirov tinê ne salvegerê da vê komkujiyê bi bêr bimînitin û an bêxetin rojevê da mirov her tim aslında xwedî tekoşîna malbata xwedî malbata derbikevitin ji bo ku ev komkujiyên her tim di rojevê da bimîne çünkü di dîroka heya niha da dewlet ev pergala yekemîn bêjim te rast li berçavê tevahî cîhanê de tevahî mirovan da komkujiyekî bi vî awayî pêk hate bêjim te wekî mirov bêje te suçüstü hate dîtin hate girtin ji bo wê jî ji bo ku ev pergala ev ferasete bêd da rizandin xwedî derketin pêwîst e vê hêlê da bangewaziya me tevahî ji taybet ji gelê Kurd û gelên dîtirê kesên ku mafê mirova diparêzin saziyên mafê mirovan bangewaziya me ji wan re ye xwedî Roboskî derbikevine
بله برز انجو ام گلک سپاس کن جبو کتلی برنامه ما بو و نرخاندن خواه بمره پاروکر اجی سپاس dikim ji bo we ji bo ku mafekî vîya wî wedamin qawet bişwere serkeftin. بله گودار پودکاست خوبونه ام گیشتن دایا و برنامه خواه مجرد برنامه ما به مناسبت دهمین سال وگرا کنکوژا روبوسکی ما به سیاست مدار فرحات انجور کنکوژا روبوسکی نرخان حتی برنامه کدن افدم و حمودم خوش